Nalazimo se na memorijalnom kompleksu Kadinjača, na mjestu gdje se 29. novembra 1941. godine odigrala bitka između radničkog bataljona koji se nalazi u okviru Užičkog partizanskog odreda i nemačke vojske. Ovdje je daleko nadmoćnija nemačka vojska, odnosno 342. divizija, odnosno grupa Zapad iz 342. divizije, probila odbranu Užica, a zadatak partizanskih jedinica je bio odnosno radničkog bataljona je da zaustavi nemačko napravljanje ka Užicu dok se iz Užica ne izvuku ranjenici i vrhovni štab. 1952. godine, znači nakon 11 godina od borbe na Kadinjači, podignut je prvi spomen piramida, ovaj iza nas koju možete da vidite, i pod njom se i nalazi spomen kosturnica. Tu su sahranjeni posmrtni ostaci 132 borca. Nakon 1952. ovaj spomenik se samo on nalazio na ovom mjestu, da bi 1977. krenula izgradnja memorijalnog kompleksa i spomen doma. Ovaj memorijalni kompleks, spomenički kompleks, autor je vajar Miodrag Živković, dok je arhitekta spomen doma Aleksandar Đokić. Spomen kompleks Kadinjača je otvoren 23. septembra 1979. godine i tom otvaranju je prisustvovao Josip Broz Tito. Tom prilikom je on odlikovao radnički bataljon ordenom narodnog heroja. Kompozicija spomeničkog kompleksa se sastoji iz 3 celine. Mi se sada nalazimo u amfiteatru Užička Republika i dalje ćemo pogledati aleju radničkog bataljona i plato Slobode. Idemo da pogledamo. Idemo da pogledamo. Druge dve celine su aleja radničkog bataljona i plato Slobode. U okviru te celine aleja radničkog bataljona imamo spomenike koji su visine od 2 do 5 metara sa motivima lica boraca radničkog bataljona. Jedna kompozicija gleda ka Bajnoj bašti, odnosno Zagalku odakle dolazi nemački napad, a druga kompozicija gleda ka Užicu koji je tada i još slobodna teritorija. Tako da je autor hteo da prikaže jednostavno tu podelu da je sa jedne strane brda bila slobodna teritorija, a da sa druge strane dolazi nemački napad. Treća celina je plato Slobode sa najvišim spomenikom Sunce Slobode koji je visok 14 metara i koji simboliše tu razdaljinu od 14 km između Užica i Kadinjače. U njemu su također ugrađene isklesane glave boraca radničkog bataljona i to je simbolika da su oni ugradili svoje živote u tu slobodu. Tako da kad pogledate kroz taj spomenik vidite Užice koje je slobodna teritorija i oni su dakle ugradili svoje živote za postojanje te slobodne teritorije. Ovdje je i ploča koja svedoči o otkrivanju spomenika od strane Josipa Broza Tita i tu je u jednom delu napisana jedna njegova rečenica iz govora sa otvaranja gdje je rekao: retki su primjeri u historiji ratova da se toliko moćnom i do zuba naoružanom neprijatelju suprotstavi jedna mala četa heroja. Ona je primjer i nadahnuće za mlade generacije kako se stiče i brani sloboda i nezavisnost svoje zemlje. 23. septembar 1979. Josip Broz Tito. Iza mene se nalazi spomenik Sunce Slobode koji je visok 14 metara i simboliše tu razdaljinu između Užica i Kadinjače i tu je taj otvor gdje se mogu vidjeti glave boraca radničkog bataljona i simbolika je ta da su oni te glave živote ugradili u slobodu i kada pogledate sa ovog platoa Slobode, kada pogledate kroz taj, da kažem, prozor, vi gledate na Užice, na slobodnu teritoriju i to je ta simbolika da su oni živote ugradili u slobodu.
Na spomen piramidi je i poema koju je napisao Slavko Vukosavljević Kadinjača i tu se govori može u neki deo od poeme rođena zemlja, jesi li znala, tu je poginuo bataljon ceo, crvena krv je procvetala kroz snežni pokrov hladan i beo. Noću je i to zavejao vetar, ipak na jugu vojska korača. Pao je 14 km, ali nikad neće Kadinjača. Ovo je vrlo velik kompleks, nekoliko hektara. Vidi se da je vrlo lijepo održavano. Kako je s tim održavanjem? Ko sve brine i kako uspijevate da ovo sve ovako lijepo održavate? Nadležnost nad upravljanje nad memorijalnim kompleksom je zadužen je Narodni muzej Užice. Naravno, pomoć imamo i od strane grada Užica i od strane Ministarstva kulture i Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. Ovaj kompleks obuhvata prostor od 15 hektara. Također je bitno napomenuti da se svake godine 29. novembra zajedno sa Odborom za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova ovdje obeležava godišnjica bitke na Kadinjači uz državni program, vojsku i svečanost.